Umorni ste od starih i zahrđalih otvarača za konzerve? Recite stop, jer tu je MG3000 otvarač za konzerve od nehrđajućeg čelika. Obični otvarači za konzerve često hrđaju, stavljaju oštre rubove, ali to moj kraj, jer stigao je novi MG3000 otvarač za konzerve od nehrđajućeg čelika. Pa prije sam koristio one obične otvarače za konzerve i ostavljali su često one oštre rubove. I tako sam jednog dana ostao bez ruke. Ali prišao sam na kako se to? MG3000 otvarač za konzerve i danas više nema problema i ispitan sam. Kažem. Ajde mi nešto kažem. Mogu glasiti. Nešto mi... Nemojte imati tamo sebe. Dajte mi nešto recite. Ajde mi... Majte, pizdu, majte. Otvaranje konzervi pomoću MG3000 otvarača za konzervi je sasvim lagano i jednostavno. Uvjerite se i sami. Zbog svog jedinstvenog izgleda i sistema na kojem radi, MG3000 otvarač za konzerve dovodi otvaranje konzervi na sasvim novu razinu. Poklopac konzerve otvorene MG3000 otvaračem za konzerve ostavlja potpuno glatke i bezopasne rubove. MG3000 otvarač za konzerve, samo 299 kuna. TV preprodaja 060 256 256. Nazovite još danas.